bok ekipa, evo, kupili smo se u Poleo Sportu, nagradna igra fotka je osvojio napokon gotova. Ajde da osvojimo neke nagradice, puno vas se prijavilo, sretnici će neki osvojiti nagrade, imamo 6 nagrada, dijelimo. 6. nagrada, Šeker Optimu, osvojio je Ivica Tadijanov. Šeker, idemo dalje. 5. nagradu, to je majicu Poleo Sporta i Mislava, osvojio je Tomi Gustin. Čast Tomi, osvojio si majicu, idemo dalje. Ostalo još par nagrada. 4. nagradu, to je Kreatina Optimu, osvojio je Opla, osvojio je, gdje ćete toliko, osvojio je Mario Ivanković. Točno za fazu punjenja, svaka čast. 3. nagradu, veliko finale, 3. nagradu, Gold Away, osvojio je Hrvoje Voj. Najbolji Way zadnjih par godina. Idemo, zadnje 2 nagrade. 2. nagradu, prije velikog finala, Pro Way od MVP-a, osvojio ili osvojila je Krunoslav Ivešić. Proteina, svaka čast. I idemo, zadnja nagrada, finalna, Sad Garmin. Osvojio je ili osvojila neka sretnica, nadamo se žena, Andrej Jos. Svaka čast. I evo, dobio si odličan sat koji mjeri čuda. To je to bilo za danas. Zahvaljujemo se svima koji su poslali nam svoje mailove i natjecali se za sve ostale. Više sreće drugi put. Ćao!